zamazahale za halali wazirende nyangu ndonondo kabisa, halafu za haramu zika ya nziro hozifanya. Yeza mazahatu si majaleo yeza uhalali rizirende nziro ndonondo kabisa, halafu za haramu zirende hanyangu huwando zifanya. Iga mkusudio hinde haba haino ngabwenda ushababi hau mwanamme mramgu masikini ngemkinisha ukaula mwana ikawa hata hatimizi universite shaye masikini hau kwa tujishinda yeka tujishinda rahamnyezi mkaja mruziki ya mariziki ngwedo dahoni hende hata handola mbabana mzaze nefami ngwambiao ye mwana ukana utikubali bagu masikini ngwamrema ukoshi wende mwanamme wa saa tena katujua swala ufana na hindini mwizi shange na wamanga ngena makaratasi tabia mbungufu mvura msi, yani tabia kanyonsi pia haina mnongo zishuhudio wandongwa msifu na hii na tabia mbungufu ngusifula na ususu shanga mwambie mwana hanyukana kubali bamnyezi mbungu jomokoa na kubali bomana bamnyezi mbungu jomoko wongujo badiliha wondola ulona lebara hauye famia hahe walona lebara la mlona vejai walona zempesa alibekasa hulola ngujozia ususu yekasa hulola ngujozia wizi yekasa hulola ngujozia uvura msi yekasa hulola zetobia mbungu fizi zonzi pia hemalezia hahone ne heli haunu dahoni ngujo badiliha. Yevanu kwezi watukufu bwazaza hatu na baba hatu yevanu ye mwenye hokowa ye mwenye mrende mwema ne mwenye uruzuki ya ye masikini hau ye mwenye urenga ula masikini ya mrende tajiri yeti mzima hau vanganya dini rojina, yani wola nga mwambia we mwana ukana kubali ba mnyezi mbungu jo mokoa wongu jo badilia woi nga mwambia we mwana ukana utikubali. Alafu le swala ndalinu yevanu ye mwenye hokowa ye mwenye mrende mwema ne mwenye urenda ye masikini tajiri ne mwenye uruzukia wala masikini yevanu yeti mzima hau vanu buwa baba hatu na wazaza hatu nga nyinyi rojina msamsomo hata nga mwelewa we dini hanta nga mfikiru kana hata zankili za hanyu zisazi shindi za hema fundi wala wamsomi saoni msamu wa shindi. Mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam harabia ukana jekani mjili wa nimri ya jamtahani dola mrikau mridhi na hedi ni yaha heneze tabia za ngena mumloze watinizo ikaka mjazifanya abajoka ya fitina na ufisidifu mwingi alafunga wazazi na baba wasawa dungu darasa za dini hata wasomo hata zankili za hao dejango hama bala wasangwa wele wawi ye dini rahana wala wasoma na mangalie ya hadisi ngiyo clear. Mtume sallallahu alaihi wasallam kana mjili wa nimra jamtahani dola mrika nganye radhi heze tabia za haa hizo ndizo tabia njema za haa ne dini ya haa ngena mumloze kajamba ukana mjili wa nimru islamu ngena tabia mbungufu ngamfikiru kana ngamjoshinda mumbadili hawe mwana hanyu ngujoshinda ya mbadili ya mrede mwema na mumloze mwana hanyu la. Mtume kajazamba amba ukana wajamru mramgu maridhi na dini ya haa na mumloze mwana. Alafu nyinyi wazazi na wababa ngamwambiao ye mwana ukana kubali ba uungu jo badiliha kubali ba Mwenyezi Mungu jo mokoa kubali ba he namna ya haho ne namna walelesha ngojo shinda ubadili mwana mmewo, yani mbaba he na mzazahe ya wamzaya wamlela yalona mahana hata bahinu kwa joshinda wa mbadili she mwana haho ngojindo kana karange na bagaja tangu ka ushindaja ya badili mwana mmewo wala masikini ngamumvania ondogo shona jana kaye masikini we masikini shawe mwana ulo na lebara la mzevija haulo na makaratasi hauye famia hahe walona mapesa walona wamanga ngamwambia mwana ukana kubali ba Mwenyezi Mungu jo mokoa. Alafu le swala ndalino kwezi wa zaza hatu no baba hatu lindile swanzo muzise yevanu bombaba haubo mzaze ye mwenye hoko wa ye mwenye mrede mwema ne mwenye uruzuki ya ye masikini ya mrede tajiri yevanu yeti mzima haubanu nganya dini rojina rituhijua mtuelewa kuno ngamvanya Mwenyezi Mungu zenje makana bismillah mashallah Mwenyezi Mungu jo mokoa ngamrengo ya hadisi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mwile mekoshi mwile dingoni hunu mahija hunu mkhalifu badala ukana hunu mrumie hadisi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ngamwile maukoshi hunu ngamwambia ukana kubali ba Mwenyezi Mungu jo mokoa yebanu ye mwenye hokoa ye mwenye mrede mwema ne mwenye uruzuki ya ye masikini ya mrede tajiri ya mnike maisha mema ya mtoharuma u masikini zitambu ya lonizo yeti mzima hauba nyinganya dini rojina fanya haina zofanya
zofanya hata mama one video yenu ngawe dhamana fanya haina zofanya hata kwezi hutukufu haho mama na mbaba waone video yenu baijo mkinisha ukana wajikome wa maruhe haungona majawabu msujua haungona dinyiro jina msujua muhimu ngawe dhamana fanya haina zofanya hata mama waone video yenu waoneke majawabu ba mimi sina jawabu mimi nsujua zinshindi